بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين هذا ديني سؤال جواب ملينا برنامج إمها بدنترنا مرحبا دنوا ديني سؤال جواب من برنامج Ministry of Islamic Affairs من رمضان ما هو هم كم دوا كسكنستي برنامج هذا ألغو من مي برنامج بينمكي تبي فلونج هيبولغو في ديني إكيك سؤال توجه جواب كنستينو ada argumen ha kurim istakrar kolla fadan argumen mi ham argumen na ki bar wada gan dewa dini ilmu resa mi mawdo tebe furna ham malmata hissa ko dewa argumen kantatan olum filum ge muhimma kama gule goto argumen ha mi hen diriul mo kantata vetu kor munda ayruga diriul munda ayruga islam dinu ge usul taka eggotan argumen ule munda ayruga argumen na nege kantataken olum ara kantataken hurmaki ekashegen wa kamen ham komme mi hekabes olum filum beenum wa kantataken hunna ada argumen mi argumen na ham dini ilmu ren dewa nasihataki e kantata holum filu maseke kurmaki masale nune neengi kamen otumaki masale nune ehnames masaleki kamen olifa ekamen olum filu beenu nuwe hurume nuata kamen neengu kam gawenames ekama alanu la hurume ma Allah subhanahu wa ta'ala algumen angoafa wani algumen neenge kam gawani nama enge mihun kairin ilmu werin kairin aha olum filuma ekantata hoda peluma ada algumen mi tiebe fulna mierwane fursat tiebe fulna olum ara kantata tiebe fulun engem beenu wa dini kantata olum filum ge fursat e maulumat hodum ge fursat ada alume mi program kuriya dairuga tiebe funnan algomen na baayirwena gotam mi program kuriya mi gendani tiebe funnan algomen na suwalta fonuwene sms zariyain haten nuedden hataren ashen eke mi number tiebe funnan suwal liwa fa sms kurevi ma irad kurevi algomen tiebe funnan ge suwalta libe munda tartibun tiebe funnan ge suwalta ka jawab demun gendana mi geturun hama tiebe funnan algomen na guluwa algomen na ki baayirweda gendeva dini ilmuri na wahaka dakkam beenu fulwa kam goenam kantata olum filwa lambeenu fulwa kam goenam eforsate seboy tiebe fulun hama nanjesse ma foga haten nuedden hataren ashen eke mi number tiebe fulun sms kurawani irad kurabiya algomenna suwalta libem tiebe fulun hama meseta libem dami baraku tiebe fulun gula eforsatu wes arwana ade hama hen doste ke sefada miedos algomenna ki ga dini ilmurin baar wadagen devwa tiebe fulun ge suwalta ka jawab de umattaka algomenna ki baar wadagen devwani sheikh abdullah mifzal adi sheikh abdullah rashid deve fulun marhaba angata शालून हम हिंदुस्ते के सिफत हम उम्मीद बेलून तेरेंगे सवाल तक दाने आलून हम उम्मीद बिकुरन विहाव स्किन सवाल तक हम बेलून तेरेंगे जवाब के नस्ते शायद हम फरतम सवाल का मीनी ईद नमादं इस्लाम मरकज़ गुस मिस्कित के बेरुगा कोति तेरेगा नमादं आरामी हूँ मस्जिद के देरकुए कुरंचे है ने तो अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह ईद नमाद मिस्कितं गैस नमाद कुरायरुगा मिस्की फुरिगिंग miskituge beeruga madu koranje honi misalaka miski goti terega mi ehem vejikam gwanama hama masjidu sunnatuge derakoy koranje hene ei ibn baz rahimahullah vidalu fani miski furigen e da diumaga e kitamme beerad diekam go winames miskituge hukume etanan annani ham jamaat kiwe sama miskituge jamaa ehem wima etaga idu namaduge jamaatan asti be mihun ishinnani ishinumga koriga hama derakoy namade kurma foga masjid sunna gotuga derakoy namad kurma foga ishinna shadame suwada ki mi phone guruwan kiyawa namas wudu kuranje heneto adi phone guruwan ala fawana wudu koggento phone gengulen waan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على بعد مي wudu kurun mi onnani mi kit guruwan gabbihum astu wudu kur musabab gotuga ilmen gena sababaki kit kurwan gabihu maane ko baato badar ay khatim gabihu khatme ko baato badar ay khatima ki ay e foteg ebbanwerin anambanari e foteg ginay kit kurwan kam gawanya ngato ege bodu ba e kit kurwan kam gawanyam e kidane mi khatima ki ko en khatima ki mul eti ki kurwan onnanya khatima ki yani ay saga alhamdulillah nasiya ay khatim enna ema egota foteg ginay kit kurwan kam wanyam edani khatima hukuma ingata ema khatima hukumat da komme chig bihum kurin ulo kuran jeheto mi ilmin tre khilaf masale rabda khilaf masale ema egota badaruga mi fahuga mashayikhun tere sheikh usaymin raju kurabani ulo kuraban jehena kama ei guru khatim ga biham ga wana enna khatim nuung echekun gurwan ki misal phone ko nuni laptop ko nuni demes hen echekun gurwan ki wana hen kam wana ma ek bihe kare nu jehene udu kura kar ei udu kura mi hartu kureveni kura be fulum mes ei khatim ga bihen nya ngat kiwa kan ei hema kiwa mi hako nu jehene hennas
khatimek bihenya udu kollun ay ibrakatri goy ma gota khatim ka khatim hukumat da echka bihenya yakatri go henna phone laptop ka echiga iPad ka echi kurban ki kamga vies lukra kanu je shade me swal ki mamma ekko fore rufiya ki bodu kame dimawege nagam bahatta fore rufiya ki ne darivaka kame dim jehigen ena rufiya naga e ada anukure wolani ko mamma niyawima e rufiya in sodaga kurmun e rufiya ada kuri kama baane toy mammain nota bappainge atun naga funna rufiya fasa ei fahun abara dakka gotan naga fore chikamaga wanama hama eti dakkan jehene ei mamma atun kamaga winamas bappa atun kamaga winamas shakkenne darinna mammain adi bappainge emme mi foni ummidaki emi hunge darin ehme daringe mustaqbalattaka darinna komme kame koddem wes mammain bappain hama fahen nujehene ei shakke kamennu ehennamos arun mi denne gota dinuma fahun alun abara dinuma manu fahoga nagaf kamaga wanama hama eti alun abara dakkan jehene den mamma niyawi එහෙම වෙච්ච කම ගානම මේ මම්මියට කා සදගා කරමුන් හැම ඉන්ෂාල්ලාහ් හිටි ෆුදේන නේද ෆුදේන මම්මය මේ හේව රහමෙල්ල වොන් එදි හැම දුආ කරමුන් ගෙන්දවේ හැම ඒ ලාරින් හේව ගොතෝග ඒති බේනු කො හාරුග ඒති මේ සදගා කරුන් එම්මෙ හේව කම බොඩෝගෙන් හිඟාදාන එමිහිගේ ආයිලාගේ මිහුන්න මානකි මම්මගේ දරින්නම් හැම ඒති දිනුන් කම ගවි කම මේ බෙලවිදාන ඒ දරින්නකි එමිහුන්ගේ ඇම්මති එහා තනවස් නෝම්බයිකම ගවානම ශකනේ මේ අවලාවේගම වනි දරින්න ඒ දාරි සදගාතු ගොත් කොස් දිනු නා ශයිද මේ සුවාලකි නමාත ජමාතුක තිබ්බා මවමෝමක හබරු හුස්වෙගෙන් නුවත නියාවෙගෙන් වෙට්ටිච්චේ නම කන්ත කුරන් ජෙහෙන එම්මේ රංගලු ගොතුගේ තෆ්සීල පයන් කොතේ වෆානත් organ dimawa kam bay far ngato tema mi hasako ramla mastere dimawa kam shakenne islam diinuga mihege furan mihege gellum magen diyum mihalta hoga jamaatu namadu ko kamuga vies kommes ebbe ngato kommes ebbe ku jehene e habsaka e gellum ba mihana ma e wette miha e hiteru mattaka mi ekama ule sabaki ei komagote vies ene kya amul muslim tere akhe namadu ko wetti gen die wigote visne kommes emme kaariga emme kudamenun ene hitere wen de mihe kunune eku waane yama du kolla ekama ulegan huriha men du kolla kamen wen namade names ekama etendu webe waruge bayaku waane hama ene hitere wa ene kantga ulen sabaki ene ga furan ene ge hatigano hama alalmaki sa muslimun koran jihene kam ga watibe ukhubat tere kama ibna fa kulgun tere wana kam ga watibe ekan koran jihene hama emme kaari tibenuata ekama emme kashigem wa kaari tibe de mi hakunu ti mi hakus masadenne ekama kashigem warag mi hum nama du kolla mi hitere bun ay amna gotaki de ega den hitere wagen eti mi hun diyam e baaki saftere kusse furnatan jihen fahatum mi hum furala ngeta fahatum mi askam ga wana kaari gunna mi imama wa college higen furam daan ngeta emme egota furala man hustan wa fiyamu hemi mi den safun nerembegen namada hore tandakka masala nu ay batil nuwan bay fahar ka namada hurima tunu dakka wala fan ehen kam ehen no hada hama emi henen jaga akkamran ek masala namada hore fa kodo ko efa jehes masala nu ay gadiya ngata kom namada du kolna kan ehen tandakka ka bis hema tan deve wara fase ko dimattaka hama tandakkin otiyam hama wara mu kollan harka kollan namada hore fa er tambis tibigen dan ema ekama ekashigem ba wareg adig bayo namadu kolla eterkan khor ko dina alwan de muna hen saftaka achi am jassala de tang dakkalim ila ko je kan den hame fahungas emmen namadu kolla shama mi suala gole fehem bay wese mi fada kame imama kurmet wejja nama den kinetto hadanis da halte ga imama dimag horimi ema kurim buni eta kuri safutwe ko mas bayo imama etriwan den ege komogotes imam nen halteg imam fahadu honna miha ei imam karanji he miha em feda haltu em ranagota ki imam medu ghuri miha madokoffa defaratun de miha ko gos imama kantaka ulefa de medu honna miha imam be namal qurani fahadu te mi honna ki ingata imama mi vetun hisab ferige faragen kure gendani hama furihama koldani faragen no genda furihama koldani baki be de munahen defaratu ti de mi hongan gos noni etanu faret falega tibi bayako gos imama vettu miha ehterbe ena kantaka ulen hame gota den etan swatan fulan kama hafta fulali na wala
ෂේ දෙමෙ සුවාලකි එකනේ නමාදු කුරායරු ගමෙත් දෙන් චෙහෙනතෝ ekani namaz kura kam gowa nama mi gamed dinu wajib wana ngedo bangi gowa kan nujhene misalaka ekam ko bay ko mi hun odeni mi falora shegga danu wari kam kora nuata dature gos falora shegga ole kam wana bangi gowafa den gamed deifa namaz kura ngedo ekam ko rashegga bangi goye rasheg faradu fas namada bangi goye rashegga ehem vijjiya ekani namaz kura kam wana mak me bangi gowa kan eneka lazim en wana henames gamed deifa den ena namaz kura ෂේ දෙමෙ සුවාලකි මේ ගුරුවන් හිතුන් දස්සේ ෆොරි වරක්ක මාන නේංගුණස් නමාදුව කියවිදානෙතෝ මිහෙන් මෙදෙන්නවි හුට්ටා තනකුම් මාන ෆොරිහම නොාති කියවේනම කම මිගාල කම දිමාවේ දාන්නේ තිය එහෙම මාන නේංගුණ කම ගොයි නමස් හිතුදස් මින්වරකුන් නමාදුව කියවිදානෙතෝ නමාදුව කියාම්බස් වාන එංගත හිතුදස් මින්වරකුන් ගිනගෙන කියාම්බස් වාන සබක්කි හිතුදස් ෆොරි බෑ බොඩ හිපහට්ටා ඒ සාබිත් කුරුමට්ටක ආස කියාම්බස් ජෙහෙන ආසක නමාදුව කියවරක සාබිත් ක බොඩුවාන den e huttayar huttamwani maana araron nuwataga e wajibuge makam engata e maana araron wagota huttijjamu esa maana kiti kurwanuga maana e oligen idani hema egota huttigen nuwan hema ekama samaluwam wane e mihe kudana kor mimbarak kama samaluwa ma daskuram maana engata den misage e negen huttuni esabun ene uduro onna hennas ena masay kurashe e vivarakun huttun taga e chanaloko kantak kura eru me ekota masay kurane kon den ene misa neva huttigan nuni den mes negen huttijja ene uduro onnane ema egota kama gurwan kiyamwana vis ema hasuko hifzuko ingenyamu hifzuko kiyamwana engata ei sabak kimna eti bodas itterega asagana sabitu uwane asu ero ema egota kanta kuran alwana hut mi huttun tak amil das koram dani den das wa warak amal koram dani e visalega ekala mi huttnegi daanati nukiwa hunna hasako enge batana skiyama engata huttunta enge batana skiyama eme eto kiyo anoko mi den enge mimbarako huttunta idru kuram daani den ega ena zimmai daskurum astoi huttun daskur engata zimma nagamane zimma naga daskuram daani hem das wandan hunnar kiyawa hennames das wima ekko ham huttan kiyam paran mi alun e sualay hama hitanga wahake mi alun mi madina ke won niruga alun nge mi hadis ustad alun gatuga eddo na se hedemu vidalwani qur'an tikudin daskura eruga daskura she qur'an daskurma fahuga edo hegge daskura bai gadala mase qur'ashe reganduge damanamaduga e baat eduwe damanamaduga kiyewuma namaduga e muraja kurma daskura ben alun kiyuma ehem vijke muwanama den alun askolahuga kiyay deruga hituga hunnane eti sabitu efa ehemima e maneki daskura ben emihenke mi namadu tawga sunna namadu tawga adi farul namadu tawga wes emihenka vivarakon kiyuma ki wara muhim kam engeda ehem vijje emihege hituga eti sabitu wale boduwana Allah subhanahu wa taala eti emihege hituga harula bawa engeda wara muhim kam misi mi namadu tawga kiyuma ki ෂේ මේ සුවාලකි හලාද අමි මිහා හිලේ ෆෙරිහෙනුන් ගෙන්ගුලේකන් එංගි හොරේ එමිහකයක ඔළුමකි කොන්කාල කමෙත්තෝ අමි මිහා හිලේ ෆෙරිහෙනුන් නායකුගේ ඔලේකන් එංගි හොරේ ෆෙරිහෙනු ගෙන්ගුලේකන් යතු ගෙන්ගුලේකන් නෙත මි තීගේ ෆෙරිහෙනුන් ගෙන්ගුලේකන් මාන මි සීදා අලවන කන්නේගේ බණක් වෙන්නමස් firihenun gengoleken ege maane ki misalakan ehem firihenun na yakuga mi zine kurakam gawa nama e muradu kam gawa nama efada miheka yakuga olun hudde nuwane engeda Allah subhanahu wa taala nahi korawa fawe zine kura mi hunna kaveni koragum la yazni zani hina yazni Allah subhanahu wa taala nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korofan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mu'mine gotu hure miheku zine nukorane hama egota Allah subhanahu wa taala wahi korofan zine kura mihunna kavena nukurma zine kura mihunna kavena nukurma kaveni haram wanakama wa hurima dhalika ala almu'minin mu'minun nan ei haram kamikam Allah subhanahu wa taala bayan koraba fa ehem wema mi efada halatiga ekan yagim ve kandele enge halatuga efada mihaka yakuga en mi zawaji hayan hedu kurma ki huddawegen wanakam ennu henames hile firhun gengule kam ege maane ki misalaka
ෆෝනුන් බයක අවාහක දක්කනේ පිරිමිහ අනුරහේ බයක අවාහක දක්ක ගොල අවාහ දක්ක මෙසේජ් එකක් හදාකම ගවනම දෙන් එයා මෙදුග ඒනේ විශ්නිදාන ඒ කිහා වරෙගේ කමෙත්තෝ කිහිනෙත්තෝ එයා මෙදුග මිසාලක දිරුළුම්ග කුරියෙක් දාන් බලා අයරුග ඒනේ අකුග දිරුළුම් කුරිය ගෙන්දියාමතෝ රංගලවානි නෝතිය හොට්ටාලා ෆනගලු එහෙන් මේ කෑවෙන්ෙන් එහෙන් ගොතක මසේ කුරීමතෝ රංගලවානි ඒ වරක් ගෙන කන්තත්තක ආයිලායි මේ දිරුළුම බලා අයරුග වරක් ගෙන කන්තත්තක විශ්ණු හොන්නානේ දරින්න මේ හැම ඒගොත මුස්තක්බලුග ඒනගේ මේ මුරි උම්මීදු තකා කන්තත්තක වර බඩති විශ්ණු තක හොන්නාන හැවීම ඒ ගොත විශ්නාෆ අබිමිහා ඉස්ලාහුවාන් හුරිකම ගවානම් අබිමිහා එකෝග ඔළුන් ඒ හැම එම්මේ රංගලු ගොතකි එහෙනමස් අබිමිහාය නසේ හැද්දී මේ ඒක ගොතුන් එනේ නසේ හැද්දී දැන් වෙස එන ඉස්ලාහුන් වෙච්කම ගවානම දැන් ඒන එකෝග ඔළුමකි ඒ බුද්ධි කබුල් කරවේ කමෙන්නු ඊයත දීනී ගොතුන් වෙස් හුද්දකම කමුග නොවානේ කම ශාද මේ සුවාලකි මුදල් zakat දක්කන් හොරි ෆෑසායින් දරණි වෙරියගේ දරණි අදා කොද්දෙන් හේද කුරවි දානත ආද මේ zakat හග්ගුවා මීහුන් තෙරේග මේ මිස්කීන ෆගීරුන් ලිබෑත උතර අබ්බයි ඉන්නන එහෙම ඒක තෙරේ fituwa komba ko bes zakat heda ko vidana ngada mi ehma egota salaka e darane veriyayaki ek tere wanna mi hek kotoka wanyamu e heda ko vidana des mi wal gharimin alayha e ayatu ginna gharimunna ki aslu darane veri ngada darane veri nga hore baawar wattarta ngada demanaga warta musandis darane wenna hembima දරණි මේ වෙරින්ගේ අස්තු සර්වියකතුන් දරවෙන්නක වාණි ඒනගේ ඒනේ හැම දරඤ්ඤන්නක හාජේ ඔයගේ මානේකි මිශාලක ඒනගේ අසාසි කමක දරණි නගන් ජීගෙන් දරණි නගාමිහු ගේ දෙදි එදන් දක්කන් තියපාවා මිහුන් අස්තු එහෙම එපද මිහක හේද කර විදාන එපද මිහක හේද කර විදාන එහෙන්න දරණි කොම්මිහක නොදෙවේනේ मैं और मैं गेंग आना बिस बैंक को मिलकर तो लोन साया करूँ हम इस्लामिक बैंक को लोन साया मिलकर दरंजन के बिस कम को एक करने देख के ना मैं फागिर मी जकात फैसा करने ऐन से बना है ऐन के असासी कंक में नगा फुन्ना फैसा ऐन को मैं जरूरी कम कट्टा का नगा फुन्न फैसा ऐन देख के नहीं थी भाटा कम का वन्याम ऐन एक तेरे वन्ना ने मैं फदम ये का जकात फैसा इन है ही तेरे विधान है ना बस එක යගින් කරමාන සාරවි ගොතුන් එමින්ගඩ පෙතේතෝ ශාම නම් යාර බෙන් තෙරේක ගෝලි ෆම් වෙනි अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कम है फ्लतो वालेकुम सलाम व बरकात आदे कम है फ्लतो मोइन මම අලුවන් වෙන්න මේ අඩු අඩු කොඩක අලුවන්ට හිවන්නේ ෆෝන් අඩුවස්සවා ෆ ටීවී ගේ බදල්ක ෆෝන් අඩුවස්සෙම කන්නේ පස්සේ හවන අව මෙන්න මම මෙන්න කි ෂේඛ් අබ්දුල් රෂීද් ෂේඛ් අබ්දුල් මිෆ්සාද බින්නේ කොබාත සුවාලකි අලුවන් ගෙබෙන් දෙසුවාද ආද මම ෆුරුතුම සුවාලකි අනේ එයාපෝට ෆුරන්නයි මීහකෝ බෑන්ඩා ෆතිය මෙෂරින් ටේප දැන් ඒටි අනේ ඒතාග ඔලෝ එහෙම මුවස්සෆේ من بانداف ديما مينا ميتيني لوكاراللافا ديهار وند دين فاهم අලුගඬා දිමාවෙගේ මීන බුණි මීති ගෙන්දාෂේ දැන් එහෙම වෙච්චම මීච්චා හවාලුවගේ මේ ගෙන්ගොළු රංගලවානතෝ එන ශරීරෙන් තේපු ඒ දෙහාරු ෆහම් මිතන්ත මිවි දැන් අනස්තුවාලකී මේ නමාදුග අන මීන මාස්කු වලුම් අද නමාදු ගඩීග මාස්කු නෙගුන්තෝ බොඩ රංගලවානි හදීසෙන් ආසයෙන් දෙත්තෝ අන මේ නමාදුග නිවාන උකුරන් අංගවාසා ආද දසුවාද मोइन रात को आओ मैं हम तीन सवाल के जवाब गणस्ते हैं नहीं आता शुक्रिया और शुक्रिया शे प्रथम सवाल मी मगुमतिන් නුවත ඒගොත වෙස් න මේ මිස් මිහ තුන් ගෙල්ලි ෆෝන් කිතම මේ කොඩ මොදල වෙස් අස්ලු ඒචින් හොයාගෙන් මේ බේනු කරම කී හුද්දවාන කමෙන්නු නේද ඒ කිතම මේ කොඩ බෑ රුෆියා එකම ගවිනම වෙස්
ඒති නගාගෙන් ඒති එමිහෙ අමිල්ල ෆෑදායක් මේ බේනු කුරුමකි හුද්දකම එන්නුන් අධිකයෙන් ඒති බාවා මේ උසේමීන් රහමතුල්ලාහි විදාලවනි ඒ ෆස්සහරු වියස් ඒති මේ ඒගේ හග්ගු වෙරි ෆරා ෆෙනේතෝ මසක කරන් ජෙහෙනේ එහෙනුම් කම ගාන වේති මේ බේනමනු කරගෙන දැන් ඒක ගොතකම වෙස් නුෆෙනෝනේ අම දිගු zamaane බන්දෙන් වෙස් ඒගේ වෙරි ෆරාන් හොදන් ඔල ඒති වෙරි ෆරාන් නුෆෙනෝනේ එහෙන් වෙජ්ජියා ඒති මුස්ලිමුන්න ෆෑදා හොරි ගොතෙග්ග මොත ඒගේ වෙරි ෆරාතන් ෆෑදා හොරි ගොතෙග්ග ඒති බේනු කර විදාන මිසාලක මේ හම ඒති මිසාලක මේ සොදගා කරවේ කහලා ඉච්ච විදියා සොදගා කරු නෝනි අහින් කහලා ඉච්ච කමනොස් ඒති ආමුක මුජ්තමා ෆෑදා හොරි ගොතෙග්ග ඒති බේනු කර විදානේ නේද එහෙම ඒ ගොතුගේ මතින් අරවන මේ ගොත මේ ගෙල්ලි ෆොහොන්න ඉච්චි බේනු කරා රුග බලෙන් අමිල්ලා මීහක නොත මේ වකි මීහක ෆෑදායෙන් හොරි ගොතෙග්ග මේ බේනු කර හොඳේ නෝ නේද ශ්‍රම දෙවන සවාල් මේ මාස් කරමා ගගත හදිස් වලක ඉන්නනේ අගණා කරු නහි කොෆ එහෙම එහිස බිනා කොෆ ආම් හාල්තුක මාස් කොෆ දෙච්ච අගණා කරු මකරු හවා ඉංගත එන්නස් මිහාර හාල්තුක ආම් හාල්තෙන්නු මේ ખાસ හාල්ත මේ ලරෝඩි හාල්තුක තුක ගෞමුතහ කඩලා මෙති මේ රාජ්‍ය කන්‍ය වෙස්ට් රාජ්‍ය ඉමරින් ඒ කොමිටි තක කඩලා වන මේ ખાસ හාල්තුක තුක එහෙම විච් කම් ගාවානෝ මේ හාල්තුක මේ හාසකෝ මේ කමාවේ හරාතු ඉස්ලාම් මේ ස්ට්‍රින්ග් එපද නිම නිම්මා ෆවයිරුග ගොත අංගහ වකම් ගාවානම මේ වාජිබ් වාන මේ මාස්ක් අඩු ඉංගත එය තබාවුම් ලාජිම් වාන ඒ සවබකි මේ ඒ එම්මගේ මස්ලහතට කා නිම්මා ෆන නිම්මුත් අසන ඒක සම බය මිහුන් අස්තු වර උඳගු වස් වේ මා හාසකෝ මිහා හාල්තුග ග්‍රෙෆ් බය ෆහර අර කුරන් දුස් දෙකොලේ මිසතු හම දෙමි ජවාබ කස්කොස් එමිහන් ගන්ත අස් ඉඛ්තිලාෆ් තක අධිහාසකෝ ඒ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක මසත් ඒකන්තර උලවේනි අස්තු එපද අංකම එක්ක අමල් කුරීම හාසකෝ කමාවේ ෆරාතකෝ නිම්මා නිම්මුත් කමල් කුරීම ખાસව මාස්ක් කන්ත හොග එකම දෙහම මි ડોක්ටර් සරබඩ බාර අලුවාෆ ඔන්න කම වාති යදි එකමුග අම හුරිහා දාරාග මිහුස් කුරමුන්දා කම වීම ખાસ මිසිත කරනෝ ඒක එහෙන් කම වාරවස එයා මෙද මාබඩක ශක්කු ෆෙද්දෙන් ජාගස් නෙන්නේ ශක්කු ෆෙද්දෙන් ජාග හුදාරතක බයෆා ශක්කු ෆද්දාව එකම රාවතනෝ ඒක විස් එන්නස් මාස්ක් දාරාග හම වර බොඩ ඒ හුරිහා දාරතක ප්‍රැක්ටිස් කරා එකම කොතුක මොන හැමීම එකතුකස් කම කුණු දාන මේ ඒගොත මාස්ක් නාලා හොරගෙන හාසකෝ ජමාතු නමද කරා නේද දෙකම කොමිසාලක ජමාතුක මිසාලක මේ khutbah කියන ජෙහි නගු වාති එකහයි හාතේ ඇසියම් නගු වඤ්ඤම් khutbah කිය ගඩිය එහෙම කොම් මෙහෙ මජබූර් වෙක නගන් ජොන්කම් බදානි අස්තෝයි එපද හාතේ කනකු මස්සලෙන් වෙන්නේ අස්තු නේද එමෙගොත රියා කරම ખાસකෝ මිහෙන් අංගප හොන් එංගුන්තක එම්මි කමාබි ෆරාතකු එම්මගේ මස්තහර නිම්මා හොන් නිම්මුන්තක වරබ රියා කරම ખાસකෝ මෙපද හාතව ඒත බයක එක මේ නෆ්සානි ගොතුම් අතරද කොෆ මෙහුන්නේ අස්තු biruwari ka asare kof jama dami be fa ka asare kof hore ehme efada halte gastu waane uta emmena abbaswe mifada usul taka amal kuran yata ema dennoi hadis fulu ei aam halte bina kof ehme khas halte ko istisna wegen daana efada halte khas halte kam balafa mask alambana wal kuran me sheha vidal fin hama me doriri halatto ga hama mask alagen namad kure vidana e vis masale no hama e hadis kuri mi shehe vidal hadis e hadis e wani hama aamu halatu engeto envima mifada halatigga mi alonu men oleruga hama mask elun hama mi emiheka oti engeto den misalaka bunami alonu men hama hindan tages mask naale olani den e ki usuren engeto e ki usuren alonu men hama emihege amilla fardi zimma mi kamuga mi ada koram mi oti mi farwa kodakollafa mi kuliwaru kuleruga nuwata mi fiharatan tanawwanne ruga hama masko nagani ei emihe gamil zimmai emihe gamil zimma ve sama ada koran muli mujtama taka engedo mujtama taka emmenge faada taka asu ada koran jehe kamen ei baki mihaka istisna nuwe engedo engam den ane algonu faha kolan ben wana nukta ki mi monu buruga algonu menge monu buruga ala algonu menge uhtun hama uhtun navs aslu mi namad kuraruga bay befun navs sawal kore mi monu buruga ki ha mi edevin wachen unanu hoye ki vehe mi monu buruga ki rangalo echchekama gwanama ki vehe namaduga nahi kore vegam wami monu niwa kurun e allahan emme kuttam ve wagute emme ekalange me lobe odegannawa alukame
hadis pasfurtoge ba ade hama igota mi munu niwa nukuran ngeto an hin kambalum wes henamas fitnaen ekkam gawana manake file firihanun tibitan ekkam gawana ma munu alagen ukhte ekkam gawana emiheka hama munu alun ilmoirin emiheka mi devwa fatwa ngeto munu alagenne namadu koranji heni munu niwa koggenne hama egota eba sual korave hajju misalaka hajjadarugus mi muno eba dakkanji he kiwe he hadis taw hama sah hadis pasfurtoge baade Aisha radhiyallahu anha ekamana muno niwa korwa kamuga ekamanage sawariga innawa eruga sahabinge bebe kalun ekamanage sawarige kෑrin වඩා ගන්නවා එරුග එකමන මූණු නිවා කරවා කමුග මානකි එහෙමීම මූණු නිවා කරවේ එබ හජ්ජු ගවස් එහෙනමස් රංගලු ගතකි ඒ ෆිතනේ නෙක්කම ගවා කමුවාන මූණු කෂ්ෆ කොග්ගෙන් හුරුමේ එයද මූණු බුර්ගායකි හගීගතුගේ හැම සුන්නත එයද ගදවකින් වා සුන්නතේ එයාමදු ඉන්කාර කරවේ නෙවස් ජාගෙන් ඕන්න එයද ශරණිතර හැම ස්වාද ආමරුණ විතරනේ මේ අරමන්න මේ ginebe fulna mi namaduge kamebima kanna mi ha boda gastumi hama amma mi suwad ufadden den sheho wa fulu se chara kurebe mi makruha kamake etta anitaren hama engum muhimma kanna makruha kamaka akike namaz sakhawane to nun to hama bedun tere nei kanna mi ufede suwad etta sheho wata shakne mi namaduge muhunani sharut wajib makruha nuni sunne gota egoto wajib du kollu eiden gastu du kolla batul wan du wejjija kurse jaga fudde rukuna du wejjija rukun gennen je gas janje eka makruha kame koggene na sunnata du kollagane damadaka mi damadu sahaka makna asare egwa sawabu unigen dan e makruha maana ki ei ekan kurima namadu ge sawabu uniwane hennas namaz sahwa namadu qabul koregen dan hebima ei ege mi hennas daruri haatuga e makruha kame nonnane kom hudda kame ke e akiga e hasko emmerna fada usula fiyam ekan kurun lazim wana emai egota balaruga mi naalage makruha alage makruha nuwana madenga manage sabab unin jenwana ega baluga am sab liben inshallah sabaki emmenna paseheka kola kame kumgawati ade alwa mi ganisteni Dheeny Suvaalai Javaabu program ade mi program galugum beenumakki tiebe flong hipulgu fede Dheeny ekeki suwal toge jawab ganestinun ehenka alugum program mi gendeni tiebe flong alugum men suwal to fonu beena gotan alugum men gulagen tiebe flong suwal kure beena gotan haten no edden hataren ashen eke mi number tiebe flong hama suwal yoma foge sms kurevima irad kureviya alugum hama tiebe flong suwal ta ka jawab ganestemu gendana alugum men suwal ta libe munda tartibako ege iturun hama tiebe flong alugum men guluvam beenu fulwakam ko wani nam ham haten no edden hataren ashen eke mi number tiebe flong nanjese uma foga sms kurevi mirad kurevi alugum tiebe flong gula e fursati sarwana irad kurevi alugum hama mi balani tiebe flong olum filum beenum wa kantatta tiebe flong olum filwa deveto Dheeny ekeki malumat tiebe flong hodam beenu fulwa ekeki malumat tiebe flong for ko deveto shoden me suwalaki namaduge attahiyata ginnairu akunwe damagen undagu wima madumodun teduwe gondiga ishinde inde namadu kurima namadu rangalu wanato namaden attahiyat misalaka akunwe damagen hemje emihe kan ninde ekam wanam hama teduwelam ingeto teduwe gondiga ishindele vidana ikum namadaka unikame nanna inshallah ei hisab emihe ki uzuru wari ingeto ehen gotakum wes hama misalaka faya gellum me fahori ni shidewekam gowanam attahiyata ni shidewekam gowanam attahiyata hisaban emihe gonde geshinnam we e uzuru weren emihe ki ehwima e gotan ishinuma kunnan eves masselenne ya shadame suwalaki mi firimi ha sirru hile anhen sirrun hile anhenuna wahaka dakka gulum bewumaki konkala kametto ma koindia suwala komsarka gulum kanne ekam gulum bewu asto ega hama tafat maanate baaden geta helpsa wahaka dekku gulum bewu misaka idata ema attekam ga wahaka dekku nuni ama amuko dakka wahaka dakku efada gulumaki eike ege zaatuko masale kane pune hennames hasako evre boda misalaka ega lobi wahaka taka demmes eka jinsi wahaka taka boda mi efada wahaka dakka nuwane hasako sharui kotun kawanji ko fanwa kamga wana den misalaka khitubaya kadda egota vishnu hor kamga warnama ehutubaya kadda berenuma malumat aha olum filu masaden no ege taatuge egames kuruna gali hama ituru farata kas ki ehna mes mi wakin baddulo ko wakin
mi gula egota ke lobby wahakata dakka kam gawane fata gulumaki angal gulumenno ei kamote ves ekan halduwan je kan hotten je hen khasa ko mi amiha ekan ngenyam asehettari ba ma ane astu ka egota gulunno beuma ehnas misalaka mi imra kaawni kurmuga vistunga vejjiyam ei tafatu wan ehma ekan e karane kurmuga vistung kam gawanne amiha je e bardun de engata bardun de je hen bima tafatu wan egota ka fahe kodde mase ko nalo kanne ehem banjam henna minu hatek innan nu hama bekar wah kanoni lobby ka wah jinsi wah ka dekko nalo kamen nutu kasngata de evre boda kurun denne hen hama ka baddal ko ka hariya kanta kurun itura adi gos haram adi dine kurun itura ma boda gos egota hisam ferek jehene ka hutte no hutte nyam esa go he mati ge heri ego honna se hetteri wama se heddirumuga egota ki atte hifnena ko da se heddihnu wejji atte hetruka se hedde dande noni hama hinga go se hedde dan eme khulasa ki egota dini gotun mi hudda nun kamaka hisabadda komme golumaki hudda kamenno shami geben mi lafse sirrun ngeta ema e lafsa goligen shehoki ke tamar firimiha sirrun hile anghna wahaka dekku sirrun be swalu ka be bes mi haat ka angam sa sirrun ta furtama mi ka inna wahadakki sadakkan noni inna sa kos qur'aneta hema ka sarwi ka aveni ka diumatta ka berna wahadakkun sirrun masde no ek ngeta ei firehanu takonna mi ek ituna bi moti huddas kurawa hen ka wanyam itur ka aveni ka diumatta ka masde no ek ngeta shadami sualaki mudal zakat devidana to yaman noni Palestine kudinna noni enum ves war halugan ehi beenuwa mi hunna ehi jamiya mi bayka guligen noni doctor dakkadi ehi de dana to ibata mudal zakat ei hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala muslimu macca faradu kurawa fa zakataki aron hiwne war fahakaji hinden hama mi war gina mi hunna ngoli fon chekkannenge mi zakat mi hagigatu dakkanje he zakata ki fitur zakate e zakat dekke mi muni ehna mes modu zakate ki Allah subhanahu wa ta'ala aslu mu'minu gamacca faradu kurawa fa zakate ki fitur zakate ki e rodama ha guligen mi gamacca koma mi gamacca wajibu zakate modal zakat mi behigem wa baataken e bahuri ege tereng ebbe misalaka fagirun hama e kuring sheikh suwaliga jawabuga vidalwa mi gharimun darani veri mihin gose bahuri mi zakatu ge behini veringe wahakta bayame gen asori ay e ayatu ga komme bayaka bes behida dem suwalaki misalaka mi ehi jamiya mi adi ehem ves jamaa'itta mi meduriko mi awatteri gawamto halu jifa mis mi honna e muda devidaneto egotaves e muda devidane ege massalennun mi rajyega egotan e muda misalaka deene mihun misalaka neti fagirun neti vejjiya massalennun hama haluge jifa fagirun mi e muda hagegoto ko for ko devekama gwanama ege mi verun eba fude ngeno hema egun egotan mi dilma kunna ege bis massalenne mudad zakat nere mugais shade me zakat suali kam mudal zakata kole suali mi mudal zakat deeru aharu hamavikama lafa koffa devidaneto yaro lafa warne agena genna vikam ituru no maduwega aharu waningada ema aharu vejjkan mi yagi vejja sa wajib aharu no yes yaro miga tigastu tafsir kaddanyamu ya misaka kuriyat dekki kanne anna kuriyat dekki danto de komme kasmiga wajib wan aharu wima sariko wajib wan ene aharu vejjkama sahiwa sa men dekki dan esabun dekki dan massa dennu ngeda ene wajib sariko tun ene faahwari wane mi ene aharu vefa dennu dakkama kuranyam gastu ngeda ehbima egota ene mi ene saga aharu vikan ene olungane lafa koffa devida massa dennu ngeda la ko ema kuriya dekku massa dennu eki hame egota mi aharu vim wajib wani aharu vim mi saya mi aslu
alwana besama kurin do ko ahmad hama iswal ngeto mi hada netiya kene to hada namuni mi kiya hisab ko dekki kurin haruga den mi annani mi miladi mahigge wahaka aslu mi zakam mi balanji henike miladi mahakanu ngeto zakam mi nere nerumuga alwana mi islami hukumta golif mi wani hijri masara hevima hijri mahum balani alwana men hijri mahum aharu gonani dembon ehvejja ramadan mahuge timana dekki ehvejja balani ramadan mas terega dakka wana emihekan ama wajibwane anen haruge sama ramadan mas dekki hisabun ga ganaka ehvejja hisabun nimuni med ramadan mas nimunima dekki dana hisabun ama emiheka mi nisab hama fawa kam wana ma wajibwane komme har ko sama egota belidan ramadan mas nimunima ene zakat dakka hisaban aise hori egota belidan ingedo shadami sualaki mi namadu nukura mi heko fahon namadu kuran feshum faitu duwastawga nukur hore namawtan alun kuran jeheneto namadu nukura mi he Allah subhanahu wa ta'ala insana yak lawafawa imme bodu alukan ei namadu kurumake shahadatu ge dekalima kima fahuga den emme emihege maccan emme furatamas amru bani Allah subhanahu wa ta'ala namadu kuruma niyat ahem maadigi fan yamana fon werges nabiy sallallahu alaihi wasallam emme furatama irshad vi shahadatu ge dekalime go fahuga namadu kuruma den algona menge tere misalaka mihaku ghafilu kamuga enege zuwan umuru nuata umurum bodu bayin heda kuri namadu elumuga namadan nugos miskitan nugos is ene kommes gotakun kommes kame dimawegen emme fahon heowish negen miskitan ara namadu kuran beliruga faharuga eniki balihal dimay fori miheka swedane hitama koreve ene kuriga heyo kantattanu korewonima namadu nu korewonima sualaki kihinetto ene huriha namade kihinetto adatu korane ekame nu koreve hevima alun heoishnigen den miskitan ara namadu kurairuga hama ene gotaki tawba geneginen tawba Allah subhanahu wa ta'ala ge hadaratun fa usam edi ene kurewoni nuba kantataka war bodu nuba ingeto emme bodu nuba kant emme bodu nuba nei Allah subhanahu wa ta'ala en alwetu mun ena duru heliwu ekamuge maccan ene derwe hitamakun Allah subhanahu wa ta'ala ge hadaratun geneginen fa fussawa devo mangi de dua kurun akuga ene mi den korean hure namadu tan eggotakavs namada farwa kuranukam ham barabar namadu qaim kurum matige demi hore to mase kurum ehmij ki mona Allah subhanahu wa ta'ala ene fa fussawan adikiyen enege mi kore fori nuba kan tan ene heyo kan tattakan Allah subhanahu wa ta'ala badal koddewa Allah subhanahu wa ta'ala kalange alutakun deke lobi udi gannawa هم الله سبحانه وتعالى وحي قرآن فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات سبحان الله كلانجي علاجي سيئات نبأ كان تتك هيو كان تتك بدل كدوان هم مي إفدا كما كا أقول من درب هتام قرآن كمان timanne faafa nufussevene egotaka mi visna dera hitama qur'an kamenne enemes ene kurewunu e bodu faafa ya meduga namada durhedomu ekama dera hitama kon ena tawba man edi danawum gendamawi egotuga matiga ena damwi erun Allah subhanahu wa ta'ala ene faafa sawa ngeda shame sualaki firimiha ambimiha ki sunnatan ule mihaka wati ambimiha deke ulem beenun nuwakam bone mifada mihaka ay ko diriulumaki konkala kametto shawanda kuda ko olon ara so adako mok sawaje tumi firimiha birumi gannane anhem miha ki sunnatan ule mihaka wative eneyake gulem beenun nuwaka mikala gote kamen mikala mihaka ki diriulumaki konkala kametto etagas dini ko weldi kaku firimiha ambimiha migamati firimiha ambimiha ki sunnatan ule mihaka wa aili tikai masattato algondo me vistumake algondo hama sehetteriwane wakin hama de ferim badal kullu shayha engeda saali masatoga egotat ama emme jumleka balafa ya ama sida abiwa bikom saamanna ichi denwechakun ama ruligen singadan aila hema egotan hadda walgon dena jumla ege guideline engeta porta kama ka me sunnata ulume almentere mekene diim velive dia lobi jehigen dio engeta
miga sunata mata dimere lob dien lob jigen da diuma ki asaiga tu fa koran jigam agrumen hasaka kuriga gos konle fonna mi kam gawa nama armenge amil nafsus adehem mi hakwas ena dina lob jihe Allah taala ga din alokan ta ada kurma feshi kama shawg werikan ituruwe ekam ga ena sabitu we kam gawa nama ei hasu ko muslim fa koran jigam de miga ehin kamen ade mi jamana balaruga miga dim veri wegen gos tankol boda maawada dimire engos ka mi harukashi bebe tangade eme ebirus pe far oe mi alata hoterega ega wagota ki maawada misala ka bay hukum taw ni fanji wara hifeni bay kan wajib no kan wajib korebeni bay kan wara kudukan ta ka bina ko dinu bere ko lal mi misala ka mi sabe bay faru de asto em wati be miga ekek darajta hore dimire mo gas ingata eme ega sida mi komogote vies ma boda harokat vengos dimere engos dinu kan never dinu saka dini kankan fa bench kam ga warnama esab ulang undagu warne eme mi waki halt hame gota misaka mi ka dian lobi jehi rangala akhlai gurnyam e waki halt hame gota dimere nuga dia durwanya aki halt ngai oda dina tiki waki halt mi kom halt ka siya ko faslu mi kom waka halt ki degen faso chibune venti ka ai masale ka engata ema di ega zatu ka di merumaki ekom ko mix wanji kam di merumaki di lobi johmaki Allah ta shiyar ta lobi johmaki Allah lobi kurmaki rasulullah lobi kurmaki mi ko mix kanje ka muslim me jam kuranje kam engata ema di lobi weken ebis mi ana ko ras kenwa engata enna istifada hal tigga ama gon dannawani de mi hon ama makka haldu kurumatta ka itu ba ko shehe kare go sama de bim ba ta kambi wa go olum filwar bihen public program ga tikot misaya ka amikani suwala bala fa ka sida masale ka halal nu gene werne ebe jumla ko tek medek ki wahat ka bala fa ama khas ko badal ko Allah wa ka na shade me suwala ki mi vituri ga gonotu ga divehi bon duwa kor vidana to vitri ge gonotu ga dihi bah kon doa no kore ngiato doa vitri gunot ebay argon men dasefo warak kurisoren ham argon men amagote ka fatis namaduga kiamon gunot ei aslu vitri ga argon men mi kuranji he doa eki e doa ge turum ma gena doa ikura mujihe ngiato bayin ilmeri midala to ga e doa ekani kurun ei ham emme rangalu gotaki ehwema den ituru bawra doa take kurun ne to den dihi bahun doa kurun eggote ka bes hodde noa shade me suwala ki mi namaduga mi suratul fatiha ga bismi kiyuma pehe gotun wargina wahaka dekeve ekum suratul fatiha ga iturun gurwanu minware nota surate kiyawa iruga bismi kiyuma ki konkala kametto mer mi sura fatiha ga sura nota gurwanu bayek yar miga asto e suwalu mi masala annani suratum bayaka warboda surate fatta ki fatta ki nyam fatta ke mi kiyumuga bismi kiyumuga babuga hama kulmin tere ke khilaf onna obai eka mi hama al fatiha fararuga bismi kiyam buna be fulun gari huga hama sura fatta ruga bismi kiyum edwegen wagota atwas debba funne hema miga hama e khilaf e boy ingata hema miga mi ilmin tere khilaf onna masata huga emi haka dirasa ko nangalo emi kashi magota ko ngalo wande algono raju ko wera yaki al-Fatiha kiarugas bismi baran nukiyo kami kota sura kiarugas bismi baran nukiyo nget na shami alunitaran mi baran none mi surate fashakam wanya madun kiyam made ko ne barak kiya na adalum program nimada wati wati ham tebe fon samam program bayar wadaga war beno ter mohi malumat ke tisa kurevi war bodu shukran nget ade Dheeny Suvaalai Javaabu ge miyuge program ge salgome mi beli mi genestini tiebe fulun na algomen ham fonu wa fa suwal to ge jawab algon ummedu mi korani tiebe fulun ham fonu vi suwal takan olum filon beeno vi kantatan algomen na olum filo ade vijjekama ade algon ham kurimis takrar kon fa hakolla ikkame algomen na mihen hasa gote ge sms zariya mihen suwale libe iruga algomen jawab de iruga faharige tiebe fulun olum filon beeno vi kame olum nufila wesinge adan enkam golena ham alun algomen takrar ko suwal fonu wa deva hasa gote ge erun alun fonu wa iruga olun eri kon kamekka ham bayan ko deva fi amalgo mirat kare ekamakan hasa gote gam tiebe fulna jawab alum sam takrar ko genestena ade
irad kure maadama sama islam dini suala jawabuge a program tiebe fonna genestena mieduge program belleviti emmeha belun terina waraboda shukru danwa maadama program aki baddal kollum go mieduge program nimala wa kiyala nam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh